Ilong nakrapit hapon at gabion, nakmabuyan, kapi na lang gait at puso'y hindi na to hinayanan. Kung malikwar sa atrila ay mahusay kapag bitlang, kung masugwit it at bibig ay paindi gibuhian. Hilway sinilibrar tuyar sa usang kapistahan, ginos ugat kasadyahan ka mga kasabladan. Sumikar kagadlaw abinakang kagpampito, winagdik sa huna-huna sa aga-aga kalibawo. Sa ubot pag-antos indinggador mamutang, kusog ay sinupak, pinugsay kasubuhan, yang kag ay hiniper sa papel na kumos, inatuban kaakap ikinabuhing kubos. Ayang ikasubok ang pirangit karagat, panimatit panagoy itanging nabagat, rungga kapatik-patik ituyan sa tiyungan, nagpapasador na panahon ni kapistahan, biniray-ray panahon right, kinitaan kilayanan, kumustahan pagsalukan kasadyahan. Mga atunanon nakbantuanon, simarangon si balinon kalat trabanon, nagudjunganon ay ibang klase ngase. Rayay katanan sa kasadyahan, ramay katanan sa kayang kagan asin, itay pang klase. Kabataan, kung niyo ka imoging human, kung niyo ka sa kamatuuran. Kabataan, imaut mataot pabuton, agpaglarot pananamguhon, pananamgun nimo sa ato banwa. Kada bumayot buti, bangon ay bagaag sumubate, nasingay Ikaguno huli ka mo, gikinitang manggihali, magkapurok kababaryo, mag-amigo magkaklase. Baka uyaray, baka rugaye, pauli anay sa akbanwanak masadya.